Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Mind TV aho muherereye hose kwisi. Uyu munsi rero tukaba twifuje kubagezaho amakuru yaranze iki cyumweru, aho turi ku minsi 12 z'ukwezi kwa kabiri mu 2023. Aho tuza kurebera hamwe uko muri iki cyumweru byari byifashe hagati y'ingabo za FARDC ndetse na M23, aho bivugwa ko umujyi wa Goma ushobora kuza kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Ariko kandi tukaza no gukubitira hirya no hino kwisi tukareba amakuru yaranze iki cyumweru turi gusoza, aho tuza kureba meya w'umujyi wa Toronto muri Canada weguye nyuma yaho afatiwe mu cyaha cyo gusambana. Turaza no kureba ikintu kitaramenyekana neza cyiswe mu ndimi z'amahanga unidentified object yarashwe n'indege y'abanyamerika mu kirere cya Canada. Tukaza no kureba icyo idini Anglikane mu Bwongereza ryaje kwemera ko bagiye kuzoza basezeranya abatinganyi cyangwa se aba bana bahuje ibitsina ku mugaragaro. Turaza no gukubitira muri Syria ndetse no muri Turukiya, aho umutingito umaze kuhitana abarenga 33,000. Inkuru yacu rero n'ubundi turaza kuyisoreza ku makuru avugwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Ni inkuru rwose itangaje ariko kandi inababaje. Kwinjira mu rukiko ihita itangira kubarya, igenda ifata umwe ikubita uwundi. Rero bakunzi ba Mind TV, ubaye utarakora subscribe rero twakubwira uze gukanda aho hatukura, ikindi kandi iyi nkuru uzuzisangiza n'abandi. Hanyuma tubahaye n'ikaze kugira ngo muze kubana natwe muri aya makuru y'uyu munsi. Inkuru yacu rero turayihera mu gihugu cya Kongo, muri Nord Kivu, aho urugamba rukomeje hagati ya M23 cyangwa se umutwe witwaje intwaro wa M23, aho hanganye n'igisirikare cya FARDC n'igisirikare cy'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo batandukanye ariyo za FDLR, Mayi za Nyatura ndetse na Wagner Group, bariya bacancuro kuva mu gihugu cy'Uburusiya. Ariko abo bose bishize hamwe kugira ngo barwanye M23, ntabwo bica M23 intege gukomeza kubarasa ndetse no kwigarurira uduce dutandukanye. Reka rero tubamenyesha n'ubundi ko muri iki cyumweru imirwano yakomeje karahava, aho n'ubundi M23 ikomeje kwigarurira uduce dutandukanye, aho bivugwa ko yigaruriye ahitwa ku Rupango, ni ibirometero 3 gusa uja mu mujyi wa Sake, ndetse bakavuga ko ari n'ibirometero 25 hafi aho ngaho n'umujyi wa Goma. Ibi bitero rero byabayeho ku Rupango, aho bari kugenda basa nkaho bigarurira uduce dukikije cyangwa se ku nkengero z'umujyi wa Sake, byatumye abaturage benshi baza guhunga bakava mu byabo bakerekeza kuri Goma, aho umujyi wa Goma rwose urimo impunzi nyinshi ziva mu duce dutandukanye. Ikindi kandi bikavugwa ko Goma itagifite ibiryo bihagije bitewe nuko uduce tugiye dutandukana twagemuriraga umujyi wa Goma, harimo nk'imihanda ija za Masisi, ija za Rucuru, aho hose M23 imaze kuhigarurira, kandi iyo mihanda ariyo yari imihanda principale yacagamo ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane byiganjemo ibiryo byagemuriraga umujyi wa Goma. Ikindi kandi n'inkuru dukesha abari ku rugamba nuko FDLR nayo ubwayo aho igotewe mu kibira cyangwa se mwishamba rya Kirama,
kuko aho byari birindiro bikomeye bya FRDC ndetse na FDLR. Ubwo nkuru dukesha rero bari ku rugamba bakavuga ko babagoteye muri icyo kibira, bakaba babazengurutse rwose. Abari muri iryo shamba bari kumwe n'inkomeri zitabonye uburyo zigezwa ku mavuriro, ikindi kandi badafite n'uburyo bagemurirwa. Bikaba bivugwa ko rwose abari muri iryo shamba bashobora kwicwa n'inzara, dore ko M23 yabazengurutse, haba abayobozi bagiye batandukana ba FDLR ndetse n'ingabo za FRDC, dore ko udashobora gutandukanya FRDC n'iyo mitwe yindi bafatikanyije cyane cyane mu kurwanya M23, aho bakunze kuvuga ko abatutsi atari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda, ndetse na leta ya Kongo igakomeza kwikoma igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda ko rwateye igihugu cyabo. Ariko mu gihe bivugwa gutyo, ibinyamakuru bitandukanye cyangwa se imiryango mpuzamahanga igakomeza kugaragaza ko mu gihe bavuga M23 basa nk'abirengagiza FDLR bafatikanyije ku rugamba, ndetse n'indi mitwe yose iri mu gihugu cya Kongo, aho hari imitwe irenga 120 yose, kandi iyo mitwe yose ikaba yitwaje intwaro. Ariko ugasanga leta ya Kongo ihangayikishijwe n'umutwe umwe uwirenganura cyangwa se uharanira kubaho, aho ababyeyi, abakuru babo n'abarumuna babo bakomeza gusa nkaho barengana kandi bakagombye kurenganurwa na leta. Ubwo kenshi bikagaragara ko leta isa nkaho ishigikira amacakubiri, kuko idahagarara hagati irwanye imitwe yose, ahubwo imbaraga zose ikazishora mu kurwanya umutwe umwe wa M23. Indi nkuru y'akababaro n'ubundi iva mu gihugu cya Kongo mu burasirazuba bwa Kivu, nivuga ko hari bato yitwa Emmanuel Gatatu yashakaga kudepasa ubwato cyangwa se bote yari irimo abantu iva Bukavu. Mu gihe yashakaga kuyidepasa bikarangira iyigonze, ubwo bwato bwahiswe bushwanyagurika. Rero bari muri ubu bwato, abari bazi koga bakomeje kugerageza kwirwanaho, baroga ndetse abandi bakomeza koga bajya kubarokora, ariko muri bo bakaba benshi bahasize ubuzima. Abari bari kuri tere rero mu gihe twavuganaga bari bataramenya umubare neza w'abapfuye, ariko hakaba hariho abahasize ubuzima. Ni ukuvuga muri iki gihe rero igihugu cya Kongo rwose ni nkaho impfu zeze, bica ahangaha hirya no hino ku munsi. Hariho abicwa n'uburyo butandukanye, ari abagwa mu myigaragambyo igiye itandukana nk'uko tugenda tubibona, abagwa ku rugamba, ndetse hakaba hari n'abo bagize impanuka yo mu kiyaga cya Kivu. Hanyuma n'ubundi reka tubibutse kuko ubushize twabibabwiye ku nama y'abakuru b'ibihugu ba EAC yaherukaga kubera i Bujumbura. Mu byo bize twabibagejejeho, ariko twari twabwiye ko muri iki cyumweru twasoje uyu munsi abakuru cyangwa se abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya EAC baza kuba barateranye cyangwa se bagahurira mu biganiro kugira ngo baze kurebera hamwe uburyo bashira mu bikorwa imyanzuro yari yafatiwe hariya i Bujumbura, kugira ngo barebe uburyo bagarura amahoro muri Kongo hagati y'imitwe itandukanye aho ihanganye cyane na FRDC. Rero iyo nama ikaba yarabaye abahagarariye ingabo mu bihugu bitandukanye, aribwo rero baje kwanzura ko bagomba kongera gutanga ingabo ziva cyane cyane mu Bugande no muri South Sudan, kugira ngo bongere ingabo n'imbaraga zija hariya mu gihugu cya Kongo, cyane cyane kugira ngo zije kurinda umutekano no kureba uburyo ki bakemura amakimbirane ari hagati ya FRDC n'imitwe yitwaje intwaro cyane cyane M23. Ariko kandi uko kwiyongera ingabo muri Kongo
n'izagiye byenda zitaragira icyo kinini cyane cyane zikora, bavuga ko zigomba kongera kugira ngo ibikorwa cyangwa se imyanzuro yagiye ifatwa mu biganiro bitandukanye barebe uburyo yashirwa mu bikorwa. Ari nako kandi M23 nayo ubwayo ikomeza kuvuga ko mu gihe rwose Kongo cyangwa se leta ya Perezida Tshisekedi Chilombo atemeye ko haba ibiganiro, rwose bazakomeza urugamba bakazaba bashobora no kuzagera ni Kinshasa. Reka tubibutse n'ubundi nubwo ibi biganiro bikomeza kuba, umujyi wa Goma rwose nkuko twari tubivuze ufite ubwoba ko anytime ushobora kwigarurirwa n'umutwe wa M23. Ikindi rero gisa nk'ikibabaje nuko ibiganiro bigenda biba nta mwanzuro bafata imyanzuro itandukanye, ariko haba kuri M23 cyangwa se kuri leta ya Kongo batabyubahiriza, ahubwo imirwano igakomeza. Reka rero tuve ku mugabane wa Afrika tunyarukire cyangwa se turebe hariya mu gihugu cya Canada nayahe ahavugwa. Rero mu gihugu cya Canada meya w'umujyi wa Toronto witwa John Tory akaba yeguye nyuma yaho yagaragaye mu binyamakuru bitandukanye ko ashobora kuba yarasambanye n'umwe wahoze ari umukozi muri biro yiwe. Iyo nkuru rero tukaba tuyikesha Toronto Star. Nyuma yaho rero icyo kinyamakuru gisohoye iyo nkuru ko meya w'uwo mujyi yasambanye n'umwe mu bari muri ofisi yiwe cyangwa se mu biro byiwe. Uyu mugabo rero akaba yasohoye itangazo rwose yemera ko icyaha cyabaye yakoze ayo mabara. Ikindi kandi iryo tangazo rikaba ryari iry'ubwegure. Akaba ibyari bikubiye muri iryo tangazo yasabye imbabazi uhereye ku mugore we, amusaba ko rwose yamubabarira ndetse n'umuryango wiwe ko yakoze amabara, ariko kandi agiye gukora ibisabwa byose cyangwa ibishoboka byose kugira ngo umuryango we cyangwa se hagati yiwe n'umugore wiwe ikiguzi cyose byamusaba kugira ngo amahoro agaruke mu muryango yazagitanga. Ariko kandi nakongera agasaba n'imbabazi umujyi wa Toronto ndetse na Canada yose muri rusange, aho yavugaga rwose ababajwe no kuva mu mirimo cyangwa se mu kazi yakundaga cyane gukorera igihugu cye, dore ko ari umugabo wanakoraga neza, wagiye ugirirwa n'icyizere kuri manda zitandukanye kugira ngo akomeze ayobore uyu mujyi wa Toronto. Rero uyu John Tory akaba yari kuri manda yiwe ya gatatu, aho yayoboye Toronto kuva mu 2014 atsinze amatora. Iyo yari manda ye ya mbere. Manda ye ya kabiri akaba yarayitorewe mu 2018. Rero manda y'ubushize akaba yaragiyeho muri 2022 ku musozo, aho rero bivugwa ko meya wari umwungirije Jennifer ariwe ugiye kuyobora inzibacuho kuzageza igihe hazategurirwa amatora y'ushobora kuyobora uyu mujyi wa Toronto. Indi nkuru rero n'ubundi dukesha ikinyamakuru cya CNN, nihanurwa ry'ikintu kitasobanutse neza, aho bakivuga mu ndimi z'amahanga unidentified object cyagaragaye mu kirere cya Canada. Hanyuma indege yo mu bwoko bwa jet nimero F-22 yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kurasa icyo kintu cyari mu kirere ikagihanura, ndetse na Minisitiri w'Ingabo za Canada akaba nawe yagize icyo abivugaho mu gihe yabazwaga iraswa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kirere cya Canada. Reka n'ubundi tunyarukire muri Europe. Andi makuru adashimishije mu iyobokamana nuko itorero Anglikane mu gihugu cy'Ubwongereza bivugwa ko ryemeje ku mugaragaro kuzaza risezeranya aba bana bahuje ibitsina
LGBTIQ cyangwa se abatinganyi nk'uko dukunda kubivuga. Rwose inama yateranye hanyuma ikanzura ko aba bana bahuje ibitsina bagomba guhabwa uburenganzira bwabo, ndetse bakanasaba n'imbabazi mu itangazo ryasohotse ko igihe kinini cyane kirangiye barahungabanyije cyangwa se barimye abatinganyi uburenganzira bwabo kugira ngo bahabwe umutekano, bahabwe uburenganzira bwo gushakana bahuje ibitsina, ikindi kandi basezeranywe haba mu mategeko ndetse no mu itorero imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Rero abitabiriye iyo nama bivugwa ko abantu 250 ari bo babyemeje, hanyuma mu matora hari abandi 181 bakaba ari bo batemezanyaga n'icyo cyemezo, hanyuma kikaza kwemezwa n'ubwo bwiganze. Ibi reka tubabwire ko n'ubundi ubushize twabivuzeho mu gihe twavugaga kuri agenda ya Papa Francis ku myanzuro nawe yasohoye ikiganiro twakoze twifashishije inyigisho za Apotre Gitwaza yasomaga imyanzuro yavuye muri Vatican III, mu myanzuro imwe n'imwe baba bafata, kandi iyo Kiliziya Gatolika imaze gufata iyo myanzuro ishyirwa mu bikorwa n'amareta, ikindi kandi bikinjira no mu madini. Reka tunabibutse ko mu ngendo zimwe na zimwe Papa Francis ari gukora haba mu bihugu by'Abarabu ari byo by'Abayisilamu, ndetse akaba avuye no mu gihugu cyacu cya Kongo na South Sudan, aho nta kindi kimugenza cyane cyane no kugira ngo ibyo bishyirwe mu bikorwa, itorero cyangwa se idini ryose ribe idini rusange, buri muntu wese ahabwa ikaze mu itorero, haba abo batinganyi, abemera Imana n'abatayemera, abasenga ibigirwamana bitandukanye, bose ni abantu baremwe n'Imana bagomba kwiyegerezwa ndetse bagahabwa ikaze mu matorero. Umuntu akagira uburenganzira bwo kwishyira akizana bitewe n'Imana cyangwa se imyemerere ye, idini rikaba rimwe ntirigire n'umwe riheza. Hanyuma indi nkuru tugenda tugana ku musozo, ni inkuru yashimishije cyane cyane abanyaburaya. Mu ijambo perezida wa Ukraine Zelensky yavugiye mu nama Union Européenne, avuga amagambo akakaye ariko yaryoheye amatwi y'abanyaburaya cyangwa se abashigikiye haba uruhande rutavuga rumwe n'Uburusiya. Nuko rero ubutumwa yari yateguye muri iyo nama, reka tubabwire ko mu gihe yazaga mu nama yabanje kwakirwa n'abadepite bahagarariye uwo muryango wa Union Européenne, hanyuma aza kwinjira mu cyumba cyaberagamo iyo nama, ayivugiramo amagambo yaje gushimisha abari muri iyo nama. Yagize ati: ndashimira cyane cyane Union Européenne ku bikorwa by'indashikirwa yagiye ikorera igihugu cyacu Ukraine ku rugamba turimo. Reka mbabwire ko urugamba turimo muri Ukraine ntabwo ari urugamba rugamije kurwanirira igihugu cyacu gusa, ahubwo ni urugamba rugamije kurinda ubusugire bwa Union Européenne. Rero aho urugamba rugeze ndabashimira rwose bivuye ku mutima ko aho bigeze ari mwebwe cyangwa se ari Union Européenne yabidufashijemo, haba mu buryo buri ekonomike, mu buryo bw'intwaro ndetse n'ingabo, kugira ngo dukomeze turinde umwanzi wavogereye ubutaka bwacu bwa Ukraine, ariko kandi ari nako avogera ubusugire bwa Union Européenne. Rero urugamba ndimo ntabwo ari Ukraine ndimo kurinda gusa, ahubwo ndanarwanirira ubusugire n'icubahiro cya Union Européenne. Rero ayo magambo akaba yashimishije cyane cyane abari muri ico cyumba cyangwa se abagize uwo muryango. Hanyuma n'ubundi Perezida Zelensky yakomeje abwira umugabane w'Uburayi
arababwira rero nka Union Européenne, dore ko rugamba aho rugeze ari mwe mwabigizemo uruhare, ariko n'ubundi imbaraga zanyu ziracyakenewe kugira ngo dukomeze twubake Union Européenne, ariko kandi tunarwanya umwanzi uri kuvogera ubutaka bwacu. Ari nako yasabye rero ko bamuha indege z'intambara ndetse bakamuha amamodoka y'intambara, intwaro zitandukanye za misile zirasa kure ariko kandi zifite umuvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma yaje kubwirwa ko rwose ibyo ngibyo Union Européenne yanzura ko ibyo rwose igiye kuzabikora vuba na bwangu, bakakomeza kumuha ubwo bufasha, haba ubw'amafaranga ariko cyane cyane bw'intwaro. Hanyuma ku bijyanye n'indege, bamubwiye ko indege z'intambara hagomba kubanza guhugurwa abazazikoresha. Ubwo bivuga ko ingabo za Ukraine zigomba kwiga kubanza gukoresha izo ntwaro umugabane w'Uburayi ugiye kumushigikira kugira ngo bakomeze barwanye ubutegetsi bwa Putin n'Uburusiya bukomeje kuvogera ubutaka bwa Ukraine. Inkuru yacu rero n'ubundi turaza kuyisoreza ku makuru avugwa mu gihugu cy'Ubuhinde. Aha mu gihugu cy'Ubuhinde ni inkuru rwose itangaje ariko kandi inababaje, aho bivuga mu ntara ya Ghaziabad muri Uttar Pradesh, aho ingwe yaje kwinjira mu rukiko rwose muri etaje ya mbere, mu gihe abantu barimo baburana, abacamanza, abaloya ndetse n'abaje gukurikirana urukiko uko rugenda. Ingwe rero cyangwa se leopard ikaza kwinjira, ikazamuka ku rwego, ikinjira mu cyumba mu rukiko. Igeze ku muryango isanga abari bahagaze, ihita itangira kubarya, igenda ifata umwe ikubita uwundi, aho haje gukomereka abatandukanye, ndetse harimo n'umwe mu bacamanza washatse kwikubita inkoni ikirwanirira, nawe bikarangira imukomerekeje. Ariko bivugwa ko umupolisi ndetse n'umuntu ukora inkweto aho ku muryango w'urukiko ari we waje kubabara cyane. Hanyuma haje kwitabazwa abantu batandukanye baza gufata iyo ngwe, ariko nyuma yaho basanga nayo yakomeretse. Kuri none tuvugana ari abakomeretse ndetse ari n'iyo ngwe ikaba bakomeje kwitabwaho, bahabwa ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo barebe nimba baramira ubuzima bwabo yakomerekeje ndetse n'ubuzima bw'iyo ngwe. Rero umwe mu babonye icyo gikorwa iwe yavuze ko yabonye iyo ngwe isa yari ifite nk'amaraso ku kanwa, izamuka urwego, aho yaje kugera ku muryango nyine w'icyo cyuma ko twari tubivuze, ibona abantu itangira kugenda ibarya. Ari nabwo rero umupolisi wari ku muryango yayihunze ayihunga, akingura icyumba cy'urukiko, ari nabwo yahise yinjira ibasanga mu cyumba, ari nako gukomeza kugira bamwe na bamwe igenda ikomeretsa, ndetse hakaba hari n'amashusho yaje kugaragazwa na CCTV. Hanyuma indi nkuru nayo dukesha ikinyamakuru cya BBC, n'umutingito rwose udasanzwe wabaye mu gihugu cya Turukiya ndetse na Syria, aho rwose iki kinyamakuru kivuga ko abarenga 30,000 aribo bahasize ubuzima, inkomere zo zikaba ari nyinshi, ariko kandi uyu mubare uragenda uhinduka umwanya ku wundi, kuko byagiye bitangazwa muri iki cyumweru cyose gishize aricyo turi gusoza uyu munsi. Bagiye bashakisha benshi batandukanye mu binonko cyangwa se amazu yagiye abagwaho, benshi basanga bamwe bakiri mu mwuka, abandi bahasize ubuzima. Ari nako kandi ibikorwa remezo byahasenyukiye byinshi bitandukanye, birimo amazu, ibiraro, imihanda ndetse n'ibibuga by'indege. Rero bakunzi ba Mind TV, twababwira iki? Rero uyu munsi ku minsi 12 z'ukwezi kwa kabiri aribwo barangije igisibuko cyangwa se bari bihaye icyumweru cyose drapo y'igihugu cya Turukiya yamanuwe
kugira ngo bibuke banababarane n'imiryango yatakaje abantu. Iyi si rero ifite ibyago byinshi bitandukanye, ariko kandi ubushakashatsi bugaragaza ko iyo mitingito n'ubundi mu minsi iri imbere ishobora kuzongera kugaruka, ari nako Turukiya na Syria bavuze ko rwose bagomba gushaka uburyo bareba ingomero mu buryo zishobora kuba zarasenyutse, ndetse bakareba uburyo bashobora gukomeza kuzitira no kurinda, kubera ko amazi nayo ashobora kurenga inkombe ugasanga imyuzure nayo igize ibindi bibazo iteza. Rero bakunzi ba Mendi Mind TV, amakuru tukaba tuyasoreje ahangaha. Amahoro y'Imana abane namwe.